دمك داكو سروكي تركيا رجب طيب أردوغان هول ده كومبونيكي رجال سروكي سوريا بشار أسد لدار بخا هن رابورت بحثوا كده كن كو بارتيا اوبوزيسيوني يا سركات جهه بين هما يجي اسد راشانديه كوتيدا دبيجا اگر او دستلاتا وي ولاتي ورگرن و ده بجارتين سالا بيدا او اليكاريا اسد بكنو هيزن تركيا جسوريا درخن لي بمرجك واسد باردوغان ركوم نبا جبو شير فكرنا في مجارين ها باريزر جمال دمير جواني بريا سكايب بمرايا دم باش ما مستجمال اگر هاتو جهه به دل بجارتين بيدا بسركت او پیوندین چاوا به حکومت سوری را آوا بکه؟ بله دم باش که سالی گله سپاس کم. براستی میشه اول جوه بهست و برنامه که سا به ملی جهپی آلیه اساس و هاتیه برای کرن. گر کو تشتکی و صاحبه جخو دوی تشتکی سا ببیا جخو امهات بکارن ویا بجند سریده. پرگالا کو روجاوا هاتیه آوا کرن و سری دا سرور و devletin hereme gele silikandın aciz kırın tersandın ona emdiya seri da cidizanın jiberuya devletin hereme seri da devleta Türkiye İran piştkiriya Rusya da bu serxu erişi sen ser hereme xeser kırbun dem bedem ve erişi gele zêde dikin pêş ve dibin êrişên hewa bombekirine hewa dibin em bêjin gele xirabiyê ne baş dînin serê sivîlên wê derê serên gelên Kurdên wê derê serî da divê tiştek wisa nebiya lêbelê dewleta Tirk serî da Kurda bixwe telûkekê gele mezin dibîne sedemê tune bûna xwe dihesibîne ger ku tiştek wisa hebe eva tiştekî gele biciye ji xwe gorî huquqa navnetewî jî Tirkiye wê derê dijî huquqê tev digere Tirkiye wê derê vê gavê dijî huquqa navnetewî dijî huquqa xwe jî bi rastî tev digere êrişên wîya dijî huquqê ne via alîkî vajî desthilatariya Türkiye ya AKP alîkî vajî bi gorî siyaseta xwe hindirîn jî bikartîne bi rastî em dikarin vîya jî baş mamoste Cemal bu biraz axaftina te dibirim yani eger hatû ev nûçe rast bu her çendî dengê Amerîka nikare bu awakî serbixwevekê piştrast bike lê dibe jî di awayê de me bijîn di çarçoveya nixamtî da behîn ev name eger ev daxwaz hebûye lê careke din her CHP dixwaze ku em bibêjin pêwendiyan bi rejîma Esed ra هب يعني بيوندية تركي برجيم رهبن ودمي أجر هاتو تشتكي وهابو نزيك بونك وهابو أو ميزة ششقولية كو بحثا ويد با روشاويت شوابي أو شش بارتيين درافا وميزة شش آليدا أريد كن كو بيوندية تركي بسوري رب أواكي برفره وجرن؟ بله براستي أو بارتيين شش كوما شش زافجی گوتنی هفته نکن یعنی گوتنه دنگه کی یکانه جوان جی درنای زده ام بجن جوان دا پارتیا مرالاک شلر هی او پارتیا پولیتیکی وی داخویانی وی سکنی ویا گله دشبه دستلاتاری AKP yani ye çağ behev bikin çaki ye via تبگرم براستی امجی گله مرخ دکن لبله گر کو تشتک وسا هبه دوی او شش پارتی جی و پولیتیکای در و بپاريزن و لسورگی در کبن او گر کو تشتک وسا به آشتیه که باشی وری هرمی از دبیجم در belki آشتیه که باش وری نو ترکیه جی هونجی زانین ته زانین کو گلکی خرابیه که مزن ہے شرکی پسیکولوژیک ہے براستی شر برج دومه دم دومن تقینین تن لدار خستن اوان هم یانا و گاوی بنگهیا خوش شر در و سوریه دستینه جبر ویا او شش پارتی با هف ام بجن وی برنامه تشتک وسا بکار بینن
تشتك وسا تخنا روجيفا خو بله اساس را تكليه داينن وقتا كو تی خویا کو دست یعنی یه سر کردن وسط خویا به گاوه باشه مامست جمال لدوی درباره دوی روشا اپوزیسیون سوریه چه به که امزانن ترکیه داوی حنبیز وان حنبیز دیگه وان لجام خود حاوینه و دمه و یکسر وان درخن دروی ترکیه پوزیسیون سوریه و گاوه زیاده تشتکی ارینی در نخه حاله و گاوه ام بیشتر ترکیه چه دفکر جبو ریوبریا خسر سکن وانا داخویانی وانا زیده جی ارینین براستی اسد کو و یعنی ام بیشتر هاتنا CHP هاتنا وان 6 پارتیان به برسی وکی با آشتیانه چارەسەریە کە دموکراتی یه باش ببه لبل وی گاوه ته خویا کو اساد زیده جی آماده نینج به پولیتیکای باشه ما مستدوالی برنت کمش بدم ما کیم از خواست ویج بپرسم یعنی اگر هاتو او پیوندین که تو بحث وقت کید ناوینا ترکی و سوری دا باش بون و دمه روشا پنابران چیه او گلک شوان پنابرین سوری کل ترکی هنن نخوازن وگرن سوریه مال وان و ایران بونه جهه وان نمانه و روشا وان چه به اگر تو بکرتی برسم آمدی بله روشانا ترکیه دا وی گاوی گلک بیا نشتاجی بونه ترکیه ایدی کار دکن ترکیه حمالات بونه حمالات ترکیه جی از باور نکم اوانا گلک وانا وگرن بچن لیبر CHP حتی روزی داخویانی CHP دم ویاد بینن دبیجن اما وانا برای بکنه سوریه ایدی پولیتیکا ویا چابه حقوقا ویا چابه ویگاوی ندیاره و دمین پیش تا بهتر زلال ببه از دعوه لی برید که ماموستا جمال دمیر پارزرت وانه به مرا بگلک سپاس بو وانا آگاهیان باش